Bok ekipa! Bok! U ovom videu vam donosimo detaljniji pregled Vivoxovog tableta TPC 800. Sami tablet ima zaslon od 8 inča IPS Full HD. Procesor je unutra Intel Atom te radi na 1,33 GHz. Grafička kartica Intelova HD, 2 GB RAM-a, 32 GB memorije, prednja kamera 0,3 megapiksela, stražnja kamera 2 megapiksela. Operativni sustavi Android 4.4 i Windows 10. Baterija kapaciteta 4400 mAh. Wi-Fi, Bluetooth 4.0, odutora micro USB, micro SD, micro HDMI te dva zvučnika pozadi. GPS i OTG. Kao što vidite, on radi na Androidu trenutno. Standardno u postavkama vidite da je to Android, nešto o tabletu, vidi se da je to model TPC 800 Dual OS, službeni naziv uređaja. Radi na verziji sustava Android 4.4.4. Sad ćemo pokrenuti recimo video na YouTube-u. Idemo. Pustit ćemo neki naš video. Ekipa, ja sam Luka i evo nas na auto show, konačno došli taj dan nakon 8 godina auto show. Mi smo srećni, uzbuđeni i sve pripremamo s puno suvećenja, znači krećemo. Odmah ste vidjeli da i zvučnik jako dobro radi, to je zvučnici. Sad ćemo pokrenuti igricu. Tempo run. Vrlo brzo je pokrene. I za kraj da vam pokažemo kako ga prebacimo na Windowse. Znači jednostavno imate boot to Windows tipku, stisnete, potvrdite i pustite ga da odradi svoje. Evo ga na Windowsima, da će otvoriti preglednik, u biti sve isto. Vidite da ima standardna desetka, Windows, tipkovnicu otvarate posebno na Windowsima, znači nije automatski, otvarate posebno. I otvorimo YouTube, standardna verzija YouTube-a, home tipka radi i opet ugasite. Ako želite prebaciti opet na Android, postoji opet Windows to Android, dva put klika, radi na dva klika, opet potvrdite, switch to Android i on kreće. Evo, znači moji osobni dojmovi, tablet mi se jako svidio, pogotovo taj način, znači prebacivanja između Androida i Windowsa. Jako puno mogućnosti, mali, praktičan, nekih osobnih zamjeraka nemam. Sve ono što znači nudi sam prezadovoljan s njime. Tako da mislim da bi to bilo to. Ako imate kakvih pitanja, slobodno ostavite dolje u komentaru. Ako vam se svidio video, stisnite like, subscribe-ite se za još videa i to je bilo to. Bok ekipa, do idućeg videa, mi smo Reviews with LML.